Winika pinter, winika pinter, ilmu nika pinter, ilmu nika wah terpinter. Tapi pak kun nyame jadi karena tak tahu nguluaki ilmuna, tak tahu nguluaki lalakonna, tak tahu nguluaki atena, tak tahu nguluaki pikiranna, tak tahu nguluaki tenggana, tak tahu nguluaki odikna. Dek ka Allah, sehingga nyame jahiliyah. Karena beda belenggu nih kan. Tidak orang kanjing Nabi, tidak bada kanjing Nabi, tidak semai ban kanjing Nabi, asampung kanjing Nabi, elang jahiliyah banika. Pas awalo dek Allah atena, pikiranna, lalakonna, tengkana, hartana, teti awalo kapi, hartana teti perjuangan nika teti bagus kapi, sendi harta kalaban hartana, sendi pangkat kalaban pangkatta, sendi ilmu kalaban ilmuna, penter kalaban kapenteranna, sendi nika awalo kapi pas dek Allah. Buka nika belenggu elang kapi tanhalu bihi kalaban sebab bihi kalaban sebab siampun ipatoron ben Allah si anyama kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah si agawe sebab nika nanti mau tak percaya jek sebab nika dari Allah bisa kafir orang nika sebab nika dari Gusti Allah tak percaya jek sebab dari Allah bisa kafir orang nika kalau wala Muhammad sebab-sebab nika dari Gusti